Siyanibingelela abathandekayo egameni leNkosi nemsindzisi wethu Jesu Kristu. Namhla tinge-25 kiyo inyanga yemphala eminyakeni wa 2020. Sinivusela ke bathandekayo sivela khona eCathedral yase All Saints. Sibonga yena dini wethu babe Advent Dlamini losinikele lithuba ukuthi sinilethele lena nkonzo. Siyethemba ke bazalwane ukuthi nitawuyithokotela nekokuthi nitawujabula nikhuthateke nasemoyeni nisayilalele nisayibukele lena nkonzo. Namhla ke bazalwane lisondvo le-21 emva kwa Pentecost lephinze futhi kwelisondvo le-30 leminyaka. Tifundo tethu ke titholakala ekhasini lema-65 ku-lectionary yethu bese incwadzini yethu yetemthandazo incwadzi yetemthandazo litholakala ekhasini le-283 page 65 ku-lectionary na page 283 ku-prayer book. Sithi ke bathandekayo inkonzo yethu ke yona itholakala ekhasini 104 ngalokujwayelekile siyitawube sihlabela siphinze sisho leminye yale mithandazo nale mibongo nale mvumiso lekhona kule nkonzo. Sesiyaqala ke bathandekayo ekhasini 104. Ngosayibenane oyebena wefotse thomesane inkosi yithumisanini netinceku tenkosi angabonga uNkulunkulu yise nendotsana namoya longcwele alibonga ligama lakhe nyalo nanini. Sihlabele ingoma yokudumisa iGloria kanye kanye. Akathunyiswa uNkulunkulu losezulwini kube nekuthula nelutsandvo kubantu Nkosi Nkulunkulu Nkosi yasezulwini siyakubabata siyakuthumisa sikhoneka kuwe siyakuthumisa siyakubonga ngeluthumo lwakho lolukhulu Nkulunkulu somandla nababe Nkosi indotsana letelwe yodwa Jesu Kristu Nkosi Nkulunkulu vana yankolonkolo vutsana yeyise lesusatono temhlaba sihawokele wena losusatono temhlaba sihawukele wena losusatono temhlaba yemukela kuthandaza kwethu wena lohlethi ngesekunene saNkulunkulu yise sihawukele ngobe nguwe wetwa longcwele nguwe wetwa loyenkosi nguwe wetwa Kristu kanye namoya longcwele losetuluka konke ebukhosini baNkulunkulu yise. Amen. Asithandaze. Nkulunkulu somandla tinhlitiyo tonke tivulekile kuwena tifiso tonke tatiwa nguwe kude lutholo lufihlelwe wena geza ucabange tinhlitiyo tethu ngekuphefumula kuto moya wakho longcwele kuthi sikuthanze ngalokuphelele silitumise ngalokufanele igama lakho engcwele ngaJesu Kristu inkosi yethu. Nkosi sihawukele Kristu sihawukele
SiSwati ukuyithanza inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangayo yonke ingqondo yakho nangawo onke amandla akho. Lona ngumyalo wekuqala nolomkhulu, nowesibili ufana nawo uthi bothanza makhelwane wakho njengoba utithanza wena. Kule miyalo lemibili pambelele yonke imithetho nebaprofeti. Nangabe ke sithi side sono siyadiyenga neliqiniso alikho kithi, kodwa nasivuma tono tethu uNkulunkulu wethembekile futhi ulungile utasitethelela tono tethu abuye asihlambulule kuko konke kungalungi. Sethemba-ke bazalwane emandla engadi ya Jesu Kristu yabhobhoda eCalvary yentelwa thina ngokuthi sehlukaniswe netono tethu. Asivume tono tethu sithi misele ngalokuqinisekile kuyigcina imithetho kaNkulunkulu, siphile ngeluthando nangekuthula nabo bonke bantu. Asithandaze ekutithoba. Nkulunkulu somandla, Baba wethu losezulwini, siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu, sonile ngekucabangana ngekukhulumana ngekwenda nangakwendile bekufanele sikwende. Ngenxa yendodzana yakho Kristu Nkosi yethu sithethelele konke lesekwenzile, sende sikhondeke kuhamba lokusha kude ligama lakho lithunyiswe. Nkulunkulu somandla lothethelela konke labakuphendvula ngeliqiniso, akasihawukele asithethelele tono tethu, asikhulule kuto, asimise asiqinise kulungene konke, asigcine ekuphileni lokunini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Thandazo wethu namuhla. Nkulunkulu umnini mandla wonke, ngodzana yakho esikhombise ukuthandzana, angathi luthando lesikuthanza ngalo lungaphuphumela enkonzweni yenjabulo losinike yona, kude lube bufakazi lokuphilisa abomakhelwane ngaJesu Kristu Nkosi yethu lophila abusa nawe namalo engcwele Nkulunkulu munye nyalo nanini. Amen. Sitawuhlala phasi ke bazalwane, sinike makevulakati kokuthi sifundzele isifundo sekuqala. Bingelele bazalwane. Sifundo sanamuhla sitawutholakala kuDuteronomy 34 verse 1 to 12. Sihloko sakhona sithi kufa kwaMosi. Mosi wesuka emathafeni akaMowabi wakhwela inthaba iNebo waya esicongweni sasePhingisa macobzana neJeriko. Simakadze wamkhombisa lonke live kusukela kulakaGilayidi kuze kuyofika kulakaDani, lonke lakaNaftali live laka-Efrayimi nelakaManase, lonke live lakaJuda kuze kuyofika elwandle lwaseshonalanga naseNegevu iningizimu yakaJuda kanye naso sonke leso sifundza kusuka esihosheni saseJeriko, idolobha lelitihlahla temasundu kuze kuyofika kulaseSowari. Simakadze wase ukhuluma kuye uthi, leli-ke ngilo lelive lengilithembisa ngesifungo kubo Abrahamu na Isaka na Jakobo, mhlazana ngithi ngiyawulipha titukulwane takho, ngendela ukuthi ulibone ngemehlo akho, kodwa wena ungeke wewele kuyawungena kulo. Mosi ingceku yasimakadze wafela khona lapho kulakaMowabi, njengoba simakadze abeshito. Wamngcwebela kulakaMowabi esihosheni lesibhekene neBhethi Pheyori, kodwa kuze kube ngulamuhla kude lowatiwe ukuthi lidliza laMosi likuphi. Mosi abesaneminyaka lengu-120 budzala ngesikhathi afa, noko emehlo akhe abengakacunzeki, kanti futhi nasemtimbeni abesaqinile. Sive saka-Israyeli salilalela
salilela Mose emathafeni akaMowabi emalanga langemashumi 30 kwaze kwaphela leso sikhathi sekukhala nekulila. Joshua umsa waNuni abesagcwaliswe ngamoya wekuhlakanipha ngobe Mose wabeka tandla takhe etikwakhe. Ngakho-ke sive sema-Israyeli samlalela senta lokho simakadze labayale Mose futhi sikwende. Kusukela ngaleso sikhathi kude umprofeti lowaphindze wavela ka-Israyeli waba njengaMose lobekatiwa ngusimakadze buso nobuso, lowenda tonke leto tibonakaliso netimangaliso simakadze lamthuma kutsi atende eGibhithe kuFaro nakuto tonke tiphatsimandla takhe kanye naseveni lakhe lonke. Kude namunye umuntu lowase waba nemandla amakhulu kangaka noma ende imisebenzi leyesabekayo leyentiwa nguMose embi kwaso sonke sive sema-Israyeli. Siphela lapho isifundo sethu sikuqala. Akabongwe uNkulunkulu. Siyabonga-ke koma-ke velakati nyalo sitawutfola lihubo lethu, lihubo lanamuhla. Lihubo lanamuhla, lihubo lemashumi layimfica, livesi lekucala kuya kulesithupha neleshumi nakuthathu kuya kuleshumi nesikhombisa. Psalm 90 verses 1 to 6 and 13 to 17. Ngitawusho ingcenye yekucala bese libandla liyaphendvula ingcenye yesibili yalelo livesi. Yebo simakadze, wena ube siphephelo sethu etitulwaneni nasetitulwaneni. Ngaphambi kwekudalwa kwetintsaba, yebo ungakawudali nemhlaba. Kusukela phakathe kude kube phakathe, wena Nkulunkulu ukhona. Umuntu umbuyisela eluthulini uthi, Buyelani nine bantwana bebantu nibe luthuli lenabunjwa ngalo. ngobe inkulungwane yeminyaka kuwe ingangelusuku lunye, injengelusuku lwayitolo naselwendlulile. Yimfishane ingangemlindo webusuku. Bantu ubakhukhula njengesihlambi semanti, baphele njengebuthongo. Ekuseni baphula njengeluhlaza. Noma ekuseni luyahluma luqhakaze, Kodwa entsambama luyasikwa lubune. buya simakadze, kuyawudzimate kube nginini Solomane usifulathela. Awukela tinceku yakho. Senelise ngemusa wakho njalo ekuseni. Kuhle sijabule sithokote tonke tinsuku letitako. Siphe tinsuku tekujabula letingangetinsuku tekusihlupha kwakho. Atibe ngangeminyaka yekuhlupheka kwethu. Sengatsi tinceku takho tingake tikubone usebenta. Nemandla akho ebukhosi abonakale nasetitukulwaneni takho. Sengatsi lutsandvo lwenkosi leNkulunkulu wethu lungaba setikwethu. Sengathi ungawubusisa umsebenzi wetandla tethu. Yebo, kumelelisa umsebenzi wetandla tethu. Kuthunyiswe yesene Nkotsana. Litawulandzelwa
Sifundo sesibili lesitawusiphiwa ngubabe Themba Nyamani. Sifundo sesibili sitawuphiwa ngubabe Nyamani. Sifundo sethu sesibili sibhalwe encwadini yabaseThesalonika bekuqala sehluko sesibili. Sitawuqala ke evesini lekuqala siye evesini lesiphohlongo. Kunesihloko lesithi umsebenzi waPawula eThesalonika. Bazalwane, nani ngekwenu niyati ukuthi kunivakashela kwethu akuzange kube lide. Kodwa noma sase sihlushiwe sathela ngehlazo eFilipi njengoba nani nati saba nesibinzi kuNkulunkulu wethu ukuthi sishumayele kini livangeli laNkulunkulu sibhekenene nebulukhulu lobukhulu. Ngoba kushumayela kwethu akusiko kwekuduka nekwekungqola nekwebucili. Kodwa njengaloku sivunywe uNkulunkulu ukuthi siphathiswe livangeli asikhulumeli kujabulisa abantu kodwa sikhulumela kujabulisa uNkulunkulu lohlola inhliziyo tethu. Thina azange sikhulume emagama ekuyena. Njengoba nani nati azange futhi sibe nebucili bekufisa kunjinga. uNkulunkulu ungufakazi. Asizange sifune ludumo kubantu ngisho nakini imbali. Noko njengebapostoli baKristu sasinalo ilungelo lekusebenzisa ubukhulu bethu. Kodwa saba nene kini njengemfati anakekela abantu bakhe. Ngenxa yelithando lwethu kini satimisela ukuthi sihlephunelane nani hayi livangeli kuphela kodwa nempilo yethu uqobo ngoba natsandzeka kakhulu kithi livangeli. Siyabonga ke sifundo sethu sesibili bazalwane, sitawusukuma nyalo sihlabele ingoma yelishumi nesiphohlongo. Ingoma yelishumi nesiphohlongo silungiselele ukuthi umfundisi Zulu afunze livangeli lanamuhla. Ingoma yelishumi nesiphohlongo ingoma yemtsimba wemvana lephuma ke esambulweni sahluko selishumi nemfica livesi lekuqala kuya kulesibili nelesihlanu kuya kulesiphohlongo. Ya Nkulunkulu isinziso neluthumo lemandla dumiseni aleluya. Tehlulelo takhe teleqiniso telungele aleluya aleluya. Dumisani Nkulunkulu wethu nine nongeti ngebutakhe nineleni mesabako labancane nalabakhulu. Inkosi Nkulunkulu wethu somandla seyicale kubusa yethumiseni aleluya. Asithokoze siphakamise siye Ngelutsandvo aleluya aleluya. Umtsimba wemfana sewufikele makoti wayo sewutilungiselele wembethe ingubo yekulunga yethumiseni aleluya. Ngengubo lecwatimulako yeleneni aleluya aleluya. Akuthunyiswe yese nenvotsana namo
Inkosi ayibe nani. Ayibe nawe futhi. Lalelani tindzaba letinhlenge kulandzisa kwemvangeli Matewu longcwele sehluko semashumi lamabili nakubili sicala kufundza evesini lemashumi lamatsatfu nakune. Akadunyiswe Kristu umsindisi wethu. Bathina sebevile baFarisi ukuthi Jesu ubathulisile baSadusi. Base babuthana ndzawonye. Lomunye wabo labesati mthetho wamlinga kumbuta wathi, Mfundisi, ngumuphi umyalo lomkhulu emthethweni seyiyonke? Jesu wathi kuye, uboyithandza inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhlitiyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho. Ngulowo-ke umyalo lomkhulu newekucala. Wesibili ufanana nawo uthi, ubothandza makhelwane wakho njengoba utithandza wena. Kuleyo miyalo leyo mibili kubambelele yonke umthetho nebaprofeti. Wathi nasebabuthene ndzawonye baFarisi, Jesu wababuta wathi, nithini ngaKristu? Nithi uyindvodzana yabani? Bamphendvula bathi, yaDavide. Jesu wathi kubo, pho Davide wambita njani akumoya ngekuthi yinkosi, nakathi inkosi yathi enkosini yami, hlala lapha ngesekudla sami, ngize ngibeke titha takho ngaphasi kwetinyawo takho. Ngako-ke, nangabe Davide wambita ngekuthi yinkosi, uyindvodzana yabani? Uyindvodzana yakhe njani? Kwabate ngisho namunye lwaba nelivi labengamphendvula ngalo. Kusukela ngalelo langa, kude lwaphindze waba nesibinzi sekumbuta. Nali lelivangeli laKristu. Akabongwe Kristu inkosi yethu. Siyabonga umfundisi wethu sewufundzile livangeli canon wethu sewusifundzele livangeli sesitawusukuma ke bathandzekayo sihlabele sivumo selikholo saseNasiya. Sitawusukuma sihlabele sivumo selikholo saseNasiya. Yakhala kuNkulunkulu munye uyiseso Praise
Siyabonga kakhulu ke kuba bazalwane sesimemetele ngokuthi yini lesiyikhontako sesitawulalela ke umfundisi Canon Zulu asipha inshumayelo ya namuhla. Inshumayelo ya namuhla sithola kuye umfundisi Canon Thandekile Zulu. Siyambingelela bazalwane ekuseni egameni lika Jesu. Amen. Sibonga uNkulunkulu ke ukuthi nalamhla sidaliva livi lakhe. Kuthi tonke ifundzwa lesifundzile namuhla lengikuthandze kakhulu nginakule sikuthola evangelini lokukhuluma ngeluthando. Noma lo mbuto baFarisi nabaSadusi lebe bawubhekise kuJesu bawubungumbuto wekumlingi. Kodwa lendlela la uphendvula ngayo indlela lephelele ukhuluma ngeluthando. Ngiyawathanda lamavili athi thanda uNkulunkulu wakho ngayo yonke ingqondo yakho nangayo yonke inhlitiyo yakho. Kukhona lokusifundisako ngendzaba yeluthando. Kusifundisa lokuthi lolu thando uNkulunkulu labanalo kithi walithela waliletha emhlabeni. Kufika isikhathi lapho kufanele thina njengetidalwa taNkulunkulu nanjengebantfu labathandziwe uNkulunkulu waze wathumela Jesu kufanele siliphendvule lolu thando ngeluthando. Nakathi tsandza uNkulunkulu wakho lolu thando uNkulunkulu sovele ulithelile. Nalembewu yekutsandza seyitshaliwe kumuntu lodaliwe uNkulunkulu. Se umuntu yena kufanele aphendvule luthando aluphendvule ngeluthando. So nakathi tsandza selivele lwehlile. So thina kwethu kulwenyusa silikhuphule silibisele kumnikati walo ngekuthi nathi sente njani bazalwane ukuthi nathi simthanda. Ngithanda ke lendlela la kubeka ngayo. Akasho ukuthi tsandza uthi uboyithanda you shall. Inkosi emsayisibusisa. Nakathi uboyithanda lokusho ukuthi kukhona tikhathi letimnanzi la ekuyithandzeni inkosi. Ngesikhathi inkosi ikubusisile, ngesikhathi tintfo tihamba kahle, ngesikhathi inkosi kwentela ubona letintfo lebe uticelile tenteka, kumnanzi kuyithandza inkosi uNkulunkulu wakho ngaleso sikhathi. Kodwa lokuthi uboyithanda kusho ukuthi mhlana tintfo tingakahambi ngendlela yakho, mhlana uthandazile weva engazuthi umthandazo wakho awukakaphenduleki, wena kufanele wente njani uchubeke uyithandze. Uboyithanda inkosi namhlana tintfo tingakahambeli kahle, uyithandze inkosi namhlana ubona engazuthi uthandazile umthandazo wangaphenduleki, uyithandze inkosi namhlana uthandazelwe weva engazuthi lokhu labakuthandazele kona akukenteki kumbe bekuhlelisifo emtimbeni sangete sesuka, kodwa inkosi yona uboyithanda uchubeke uyithandze. Ngithanda ke lamagama lokuthi uboyithanda kuveta lokuthi luthando bazalwane akusiyo nje into le passive but into le active, into le yentiwako, into le yentekako. Uma ngabe sicabanga ukuthi kuthanda sikwenta ngoba mhlana kumnanzi noma kumbe sikwenta ngoba namhla siva kahle, no si wrong. But lokuthi uboyithanda kusho ukuthi namhlana uva engazuthi awukhanuki kuyithanda, namhlana simo ungazuthi simelene nawe, namhlana engazuthi akuvumi lokuthi uyithanda, kodwa wena uchubeke wente njani uyithanda ngoba utsheliwe lokuthi uboyithanda. Futhi le nto lana idzinga ukuqiniseka, idzinga nokuthi futhi ube sincere na uyenda, wethembeke, uyentisise, ungayenti nje ingazuthi uyendlula, ungayenti nje ingazuthi uyalingisa, bese iyenza la ethenini uyikhulume ngemlomo uthi ngiyakuthanda Jesu, ngiyakuthanda uNkulunkulu, bese ufika la khona lembo uyayenta. Kahle kahle ngithi seyenzena la kuma feelings yendlule nala emlonyeni etindzebeni temlomo. Ifika kuleli ngekhathi ivuke lengekhathi kwakho, ivuke namhlana bathi namhla awunawuthumisa, uthumise ngoba uyathanda, lolo mthumisa ko uyamthanda. Ivuke noma namhla bathi bebawuta uhlala phasi ulile, bazalwane siphila la khona kuba netimo la khona wonke umuntu abheke ukuthi uhlale phasi ulile khona, kodwa luthando lwaNkulunkulu lukwende ukuthi uthumise, luthando lwaNkulunkulu lukwende ukuthi uphakame umbonge. So ke bazalwane ngifuna kuveta nalokuthi luthando bazalwane akusiyo nje into lefana nenhlanyelo yembila lokuthi na uyibekile eshelfini ihlale ingede yathela, kodwa luthando bazalwane luyalinyelwa, ulime, ulihlanyele, ulihlakule, ulinakekele kuze likhule. Nelithando lokuthanda uNkulunkulu bazalwane liyakhuliswa, lukhuliswa nguweleni, umlimi
umlimi lobheka isithelo ensimini yakhe uchitha isikhathi asensimini angakaqali nekuhlanyela kukhona la kwentabo kulensimi ngoba ufuna kube nesithelo ekugcineni athi nasekahlanyele kube khona tikhola tentabo athele naletinye tintfo letinye timdule letimbite imali letinye kubite ukuthi akanato nalakha kufanele atilandze khashane kodwa uyatilandza atilethe ngoba kunemvo la ibhekile ukuthi ekugcineni ubheke isithelo kanjalo nelithando lwaNkulunkulu sibheke ukuthi lube nesithelo ekugcineni kungabi ukuthi nje siyamthanda uNkulunkulu kulungile sekuphelele kodwa sibheke isithelo sethu lesitazivuna mhlana sitawubitwa inkosi lesitazivuna mhlana sekuthiwa seliphelile lihambo lwethu lwalamhlabeni lesitalivuna mhlana sekuthiwa sonke sesibhekekile kuvela phambi kwesihlalo sekwehlulela sonke sesibhekekile kuvela phambi kwesihlalo saNkulunkulu lelo langa kuyobe kulilanga lethu lokuvuna so-ke manje nathi sibhekekile ukuchitha isikhathi njengemlimi kule nsimi yethu yelithando inkosi yami sayisibusisa sibhekekile bazalwane kulibala nenkosi sisemthandazweni sichitha isikhathi sisemthandazweni singabali ama-minutes kuliqiniso ukuthi ema-minutes sivamile kuwabala kodwa lokuchitha isikhathi kusho ukuthi you even uze ulibale lokuthi sengihlethe isikhathi lesingakanani ngihlethi nenkosi ngoba ngifuna ukuyikhombisa ukuthi ngiyayithanda ngoba ngifuna ukuyitshela ukuthi ngiyayithanda uNkulunkulu bazalwane akadzinwa inkosi yami thina singadzinwa kukuva usitshela ukuthi uyasithanda singadzinwa kukuva usitshela ukuthi sibahle but uNkulunkulu akadzinwa ukuthi wena njengesidalwa sakhe ukhombise lithando ngekuthi ulibale naye emthandazweni ukhombise lithando ngekuthi umkhonte kusikhathi umkhonte kunesiso uNkulunkulu akadzinwa bazalwane futhi kubhekekile ukuthi lo lithando silikhulise ngekulibala naye sisevini lakhe silidle lelivi noma imvelo yethu ingakhanuki noma inyama yethu ingafuni kodwa silidle because this is not about our feelings but ngile commitment ngilokuthi sidinikele kuye ngilokuthi vele siyamthanda asentele ukuthi basifuke asentele ukuthi basibone noma bekungathiwa iminyango ivaliwe noma bekungathiwa amasonto avaliwe kodwa sitamkhonda ngoba siyamthanda sitamdumisa ngoba siyamthanda sitawuchitha isikhathi naye sitawulibala naye ngoba siyamthanda inkosi yami sayisibusisa luthando lwaNkulunkulu bazalwane kufanele silwente luvuma libele kuJesu silwente nalabanye baze babone ukuthi yatilo yamake uyamthanda Jesu labanye baze babone ukuthi yatilo baba uyamthanda uNkulunkulu ngoba uyalwenta loluthando inkosi yami sayisibusisa so ke kufanele sihlale naye singagcini njengekuthi futhi sikufanele ukuthi uma ngikhuluma ngekuthi loluthando lwethu kunemthombo lapho silidonsa khona silikhiphe onke malanga lo mthombo kufanele ungashi lo mthombo kufanele ungacishi onke malanga kufanele silikhiphe lo lithando ngisho into ngathi thina abantu ngentela kube sesivingaza ukuthi uyasiphukuda noma sivingaza ukuthi sesigciniwe kodwa yena akadzinwa ukuthi wena umthanze nalo lithando ulwente lubonakale ulwente liphatheke ulwente luvakale wase uyendlula Jesu uthi uthanze namakhelwane wakho inkosi yami sayisibusise lena ke ilikhulu kakhulu kulula ukuthi simthande uNkulunkulu ngoba lo lithando luvele kuye thina siyalibisela luyehla luyenyuka but nasekufanele liphume luyele kubantu ukhaza ukuthi sekulukhuni kubathanza kodwa sibitelwe ukuthi sibathanze uthi they you shall lokusho ukuthi utabathanza hayi ngoba bakuphethe kahle hayi ngoba nabo bakuthanza la kubantu la kubazalwane la kumakhelwane bethu akusuka ukuthi siphendula lithando ngelithando ngenteka siphendula umunyu kodwa thina siwuphendule ngelithando ngenteka kube siphendula izondo siyiphendule ngelithando ngenteka kube siphendula kuhletshwa siwuphendule ngelithando ngenteka kube siphendula tonke tintfo letimbi labasentele tona kodwa tona senenjani sitiphendule ngelithando inkosi yami sayisibusise uyabona nokuthi nawuphendula into ngelithando awusayi ngekuthi mina wanginaka yini ngesikhathi ngidown noma ngitamphemvula ngoba naye wangichake nyalo noma mina mhlana ngidown awukanginaki kodwa mina kufanele ngente njani ngikuthanze ngoba lithi eBhayibheli ubothanza ayilikasho ukuthi thanza namhla ngoba uva engazuthi kuhamba kahle ukwendele kahle ukuphethe kahle kodwa utawuthanza namhlana angakakuphathi kahle makhelwane namhlana angakakujabulisi namhlana angakakwendeli lokuhle wena umthanze uvete tithelo letinhle telithando laphakathi
nakuthiwa thanza makhelwane wakho wenda lo musa lekufanele wendelwe wena lo musa lo ucabanga ukuthi wena nguwe wedwana lo udeservako uyabona nokuthi lekuyinkinga ngebafarisi bebayadi le grace yaNkulunkulu bebati ukuthi ngeyabo bebati ukuthi bona bangcono kunaletinye itive emhlabeni ngoba banemthetho bakhohlwa lokuthi lokuthanza makhelwane wakho kusho lokuthi le grace lo musa letintfo letingcono lokucabanga ukuthi dakho udeserve ngokufanele utikhiphela nanangiyalomunye so uma kuthiwa mthanze makhelwane wakho uma ngabe wena uyayifuna le grace yekucolelwa mhlana ungakenti kahle uyafuna kubeketelelwa mhlana nawe uvelelwe tinkinga uyafuna kwemukeleka namhlanje usesimeni sekungemukeleki kanjalo nalalabanye bantu kufanele bakhona ukuthi bemukelwe nguwe namhlanje basesimeni sekungemukeleki bathandwe nguwe namhlanje basesimeni sekungathandzeki bacolelwe nguwe namhlanje bente emaphutha bavikelwe nguwe namhlanje balangela engotini balwelwe nguwe namhlanje kubonakala ukuthi baphasi babuthakathaka kude umuntu longakhona kubalwela kodwa wena bese uyasukuma uyabalwela namhlanje uva engazuthi yathi angikhanuki namuhla kuthanza makhelwane namhlanje uva engazuthi umyeni wami ungikhubile bantu abangikhubile namhlanje uva engazuthi makhelwane wami ungithengisile umngane nami ungijikele namuhla uyeva lokuthi awukho esimeni nesokuthi bongathi umusa waNkulunkulu wehlele kuwe makhelwane ngenxa yento la kwentele yona kodwa ngalokuthi kuthitwe you shall utawuthanza ubothanza hayi ngoba ukhanuka hayi ngoba uva ukuthi kuhamba kahle hayi ngoba bakwendele kahle namhlanje basusa umvuzo wakho bawunika lomunye namhlanje bakususa esitulweni lebesikwenza ube ngcono bakususa ngendlela lengacondzakali kodwa utawuthanza ngoba wenda livi laNkulunkulu utawuthanza namhlanje uva engazuthi ngabe uyakwata kodwa utawuchubeka uthanze nempilo yasemakhaya bazalwane ichubeka ngalokuthi siyathanza ichubeka ngalokuthi kufanele uthanze namhlanje uva engazuthi awukhanuka ithanda namhlanje uva engazuthi awukhanuka ithanda uchubeke uthanze kwegcina bazalwane angivete nabo ukuthi lokuthi thanza isamari yayo wonke lomthembu nawumthanzile uNkulunkulu ngenhlitiyo yakho yona wasaso uyavuma ukuthi lokumusa lebe ucabanga ukuthi kufanele wena wedvana bese uyabona ukuthi kumfanele nalomunye umuntu ude ubalivangele isipile emhlabeni lelitawatiwa nalelitawudvosa labanye libadvosele kuKristu inkosi yamsasifusise asithandazele siyabonga moya longcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha umusa Nkosi lo sinika wona namuhla nesifundiso lesihle kangaka sekuthanza babe namhlanje singakhanuki ukuthanza sekuthanza babe longcwele namhlanje simo singavumi siyathandaza babe egameni likaJesu Kristu Nkosi emhlabeni lesiphila kiwo kunetindlu Nkosi letingakasihambeli kahle kukhona Nkosi labasijikele kukhona labasithengisile kukhona labangakasiphathi kahle siyabonga Nkosi futhi uthi asibathanze mongcwele sigcwalise ngaloluthando sithi ukhona kuyofinyelela kubo bonke siyathandaza babe wethu lwethembekile sithandazela nalendzawo lesikhonda kiyo kuthi kube indzawo Nkosi legcwele uthando lemukela bonke abantu labakutotonke timo lemukela nebantu Nkosi labede simo sekubukeka nesimo sekuthandzeka babe wethu ongcwele nalwethembekile lithando Nkosi lesicelako nalo Nkosi wona lo sithandze ngalo kuze sikwade kufinyelela ngalo kubo bonke bantu amen Amen. Lord, in your mercy, Hear our prayer. may the souls of the faithfully departed rest in peace and rise in glory. In the name of Jesus Christ our Lord. Amen. Siyabonga ke bathandzekayo kuye umfundisi Zulu sesifika esigabeni sakuwo imithandazo yanamuhla. Sitawuqala ke ngomthandazo weliviki lala sithandazela khona onke emadayosisi lesinebudlelwane nawo.
Babethu loNgcwele sithandazela iDiocese yaseBrecken sibeka embi kwakho eBrotifera umfundisi welsonto St Mary's Francis Preacher na Helen Preacher siyabakhulekela ukuthi bathole Nkosi lucobo nelwati nenhlakanipho levela kuwe. EDiocese yase-Iowa sikhulekela edolobheni lase-Mason City sikhulekela lisonto St John siphinze futhi sikhulekele nomfundisi wakhona Stephen Benitz. Charles City sithandazela lisonto iGrace sibeka umfundisi Great James Grishema. Bese eIowa Falls sithandazela lisonto St Matthew by the Bridge siletha embe kwakho umfundisi Nicola Paula. Bonke Nkosi labafundisi nemabandla siyakusonzeta esandleni sakho ukuthi Nkosi kube nguwe Jehova wethu lophilako nalosebentako ngekhathi etinhlitweni tabo nalobaqonzisako endleleni yakho. Kiyo iDiocese yaseSwatini sithandazela iparish yase-Usuthu Mission sikhulekela ke umfundisi nomkhosi Zulu umfundisi Samketi Dlamini umfundisi Jabulani Maseko umfundisi Thulani Magugu umfundisi Samson Maseko umfundisi Celiwe Mkhabela umfundisi Dumsane Matsebula kanye nomfundisi Meshak Shaba. Sibeka phinze embi kwakho Nkosi bonke bashumayeli bayo leyo parish. Sikhulekela lucobo lwakho sikhulekela Nkosi ukuhlakanipha kwakho sikhulekela kusebenzisana kuba munye nekubambisana ekwenteni umsebenzi wakho. Siphize sithandazele ke babethu loNgcwele labahlala emadladleni nalabo emadladla siyawathandazela nebantwana labakhona khona netisebenzi letikhona khona. Sikhulekela ke babethu loNgcwele labo labanekekela labahleli emakhaya labadzinga kusidwa nanabo sikhulekela Nkosi ukuthi bonke nasemadladleni ubagcine ubalonze uphinze futhi Nkosi uhlangabetane nato tonke tidzingo tabo basesekuleto tindzaba. EDiocese yase-Highfield edolobheni lase-Springs sithandazela libandla le-St Peter and St Paul sibeke embi kwakho umfundisi Edward Sithole umfundisi Peter Weselo kanye umfundisi Sonia van Lochrenberg kanye nemfundisi Emily Hlanyane. Siyabathandazela bonke babethu loNgcwele kanye nemindeni yabo ukuthi Nkosi ubasite basawuqhuba umsebenzi wakho babe nekubambisana bathole ligcobo livela kuwe hlangabetane nato tonke tidzingo tabo. Edolobheni lase-Spirit View sithandazela libandla le-St Manchi Masimula sibeka embi kwakho Vuyisile Sonti kanye nemndeni wakhe siphinze sithandazele Nkosi bonke labafisa ukuthi isonzeta kuwe ukuthi batewukwenda umsebenzi wabo. Babethu loNgcwele siyakubonga namhla ekseni ngako konke losendele kona nendlela lohambe nathi ngayo usihola. Sifuna ukubongela kusihola ehlane nekusigcina usilonze sisenza kulo. Asinethuswa lihlanele sidibana nalo ngoba wena unathi ngetikhathi tonke. Jehova siyakholelwa kuwe nyalo ukuthi ufise ukusikhipha ehlane usifake eveni lesethembiso. Siyakholwa ukuthi udala tinto letinsha kithi nangathi nasetimpilweni tethu letihambisana nako konke losethembise kona. Siyakubonga ngaloko Baba. Babethu kulesi sikhathi sikhetha kuvumelana nenthando yakho nemacebo akho ngathi. Ngakho siyacela kuwe nyalo sithi inzamvo yasimakathe ayenteke etimpilweni tethu. Tethembiso tasimakathe atifezeke etimpilweni tethu. Tonke tivalo simakathe lafise tivuleke etimpilweni tethu ativuleke. Tonke tivalo simakathe lafise tivaleke etimpilweni tethu ativaleke. Emathuba simakathe lasibekele wona akavele. Udlelwane simakathe lasibekele bona abufezeke. Babe siyakhuleka ukuthi ngemandla akho hlukanisa imifula nelwandle lokume endleleni yethu nasembi kwethu. Yenda inkhatimulo yakho nebukhona bakho buhambe embi kwethu busivikele ngembili ngemuva nasemaceleni. Sende sithathe tinyathelo losibekele tona wena wasipitela ukuthi sihambe ngato nakuto. Susa konke lokuvimba inthando yakho etimpilweni tethu. Nkosi siphe siphinzi seminyathela siye embili usavula tindlela embi kwethu lekumele sihambe ngato lapho labanye sebangatange bahambe kuto nasekwenteni tintfo lebesicabanga ukuthi angeke setendeke. Babe sigcwalise ngesibinzi kungesabi
nenkuthato sisahamba sibheke eveni lesethembiso kanye kanye. Simakathe sicela ukuthi ugicide ususe lokho lokusibuyisela emuva nalesakwenda emuva lokungasiko. Siphe libito lelisha, lelo bito wena lowalisungula nqandi wasilungiselela lona umhlaba ungakasekela. Sisete ukuthi singalingisi lelive kodwa siguqulwe ngekwentiwa kwabusha kwetingqondo tethu kude sifakazele sibonakalise inthando yakho lenhle lemukelekako nalephelele ngathi. Sisete insuku tonke siguqule tingqondo tethu nekuhlandwa livi lakho. Jehova, sisasonzela eveni lakho lesethembiso, siyathandaza ukuthi uphakame wehlule titha letisembi kwena. Simakathe akaphakame tihlakateke titha takhe. Yenda titha tihlakateke ngetindlela letisikhombisa usahamba embi kwethu. Letha sitha lesikhulu kuto tonke sibe ngaphansi kwetinyawo tethu ngokuvuswa kwaKristu kithi. Baba wethu, qinisa lokho lokwentile kithi nangathi. Qinisa likusasa lonalo ngathi ulende litalwe kithi manje. Yenda lusito lebesolo livinjiwe ukuthi lingefiki kithi lufike nyalo. Sendele tintfo letimangalisayo ukuthi kubone wonke muntu wonke ukuthi sidendelwe nguwe. Yenda timangaliswe empilweni tethu kude kukhatimuliswe libito lakho. Sicela siphinze sithandazele konke lokhu ngelibito la Jesu Kristu kude singalahlekelwa live lesethembiso. Amen. Siyabonga ke bathandzekayo, sesicedzile imikhuleko yethu bazalwane batawusukuma sitawumukela kuthula. Lalelani mavi emsindisi wethu Jesu Kristu. Nginika umyalo lomusha ngithi tsandzanani. Njengalokhu nami nginitsandzile nani ke tsandzanani. Nanitsandzana kanjalo bonke bayakunati ukuthi nibafundzi bami. Kuthula kwenkosi akube nani ngetikhathi tonke akwazi. Siyaqhubeka ke bathandzekayo egameni lenkosi nayo inkonzo yethu sesisesigabeni ke lapho sesibonga khona sibusisa khona sidlo siphindze semukela sidlo sisekhasini 116. Sitawuqala ke bathandzekayo ngokuthi sibonge uNkulunkulu ngawo umnikelo lasinika lithuba lokuthi siunikele ngetindlela ezahlukahlukene. Sitawucela ke bazalwane lalani khona naniphethe emaphepha lasifakazelo sokuthi imali efakiwe ebhange lelibandla naniphethe timvilopho leti tawuvele tifikelele esontweni tiphakamiseni ke bathandzekayo. Siphindze sibonge sidumise ekhasini 116 umthandazo wecala ku paragraph number 48. Siyathandaza kanye sithi ngabakho Nkosi bukhulu nemandla nemvumiso nenkhatimulo nebukhosi ngoba konke lokusezulwini nalokusemhlabeni ngekwakho konke kuvela kuwe. Thine sikunika lokungekwakho. Sithi busisa ke babona longcwele lenamnikelo linikelwe bantwana bakho. Qhubeke kubusisa emakhaya abo, busisa imindeni yabo, imisebenzi yabo nemabhizinisi abo ukuthi babe nekuphumelela nokuhle kubonakale kudunyiswe wena lophumelelisa abantwana bakho ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Uyabongeka Nkosi engolongolo mdali wetintfo tonke ngemsa wakho sinalesingo lesinikela ngaso sivela emhlabathini sibheke tata tebantfu sitawubasingwa sekuphela kethe akabongwe somandla. Uyabongeka Nkosi engolongolo mdali wetintfo tonke ngemsa wakho sinalelwayini lesinikela ngalo lisithelo semvini nemsebenzi wetadla tebantfu litawubanze sinziso kethe akabongwe somandla. Thandazo wesibili wekubonga ekhasini 119. Inkosi lapha moya wayonathi yenyusa letinhlitiyo tenu siyatenyusela enkosini. Asibonge Nkosi uNkulunkulu
kufanele impela kungumsebenzi wethu nenjabulo yethu ngezikhathi nasetindzaweni tonke. Kungumsebenzi nenjabulo yethu kukubonga nekukubabata Baba longcwele Nkosi yasezulwini somandla uNkulunkulu lophakathe ngaJesu Kristu indodana yakho leyodwa inkosi yethu. Ngoba yena ulifiwa lakho leliphilako ngaye wadala konke kwasekuqaleni wasenda ngemfanekiso wakho loqobo ngaye wasikhulula ebucilini besono wamnikela kube adalwe yangumuntu afele esiphambanweni wamvusa kulabafile wamphakamisela etulwe esandleni sakho sekonene ngaye wathumela moya wakho longcwele lophilisako wasenda abantu belifa lakho. Ngakho-ke sesihlangane netingilosi netikhulu tato nelibandla lonke lasezulwini sibabata ligama lakho lelikhulu lelithumile. Siyakubonga nene nanene sethe ungcwele, ungcwele, ungcwele Nkosi Nkulunkulu wemabandla kugcwele lizulu nemhlaba luthumo lwakho awuthunyiswe wena Nkosi losedi kwako konke siyathumisa wena Nkosi losedi kwako konke akabongwe yena lota egameni lenkosi. Hosana, Hosana, ngaleli setulo. Emgela ukubonga kwethu Baba wasezulwini ngentothane yakho umsindisi wethu uJesu Kristu. Sithi silandzela sibonelo sakhe silalela umyalo wakhe yenda ukuthi ngemandla amoya wakho longcwele leti tipo simpha neliwayini tibe ngumtimba wakhe nengadi yakhe kithi. Wathi ngalobo busuku lanikelwa ngabo wasithatha singo wathi yasakubongile wasihlephula wabapha abafunzi bakho wathi thatha nidle lokhu ngumtimba wami lonikelelwa nine yendani lokhu kudethi ninkhumbule. Kanjalo futhi emva kokudla wayithatha inzebe wakubonga wabanika yona wathi ngathani kuyo nonke ngoba lokhu kwingatama esivumelano lesisha lophiselwana nina nabanyenti kude kuthithethelele tono indaloku etikhathi tonke ekwinatha kwenu kude kuthini nikhumbule. Ako besimemetela ukukholwa kwethu sithi Kristu wafa, Kristu vukile, Kristu utawubuya futhi. Kristu wafa, Kristu vukile, Kristu utawubuya futhi. Ngako ke Baba losezulwini sikhumbula ukunikela kwakhe la kwenda kwabakanye esiphambanweni. Simemetela kuvuka kwakhe nekwenyuka kwakhe lokunebukhosi. Salenzele kubuya kwakhe ngeludrumo. Sikupha umkhosi ngalesi sinkwa nangalendzebe langumhlatshelo wakhe lophelele. Emkela ngaye ke umpriest wethu lomkhulu lomhlatshelo wethu wokubonga nekudumisa. Sethe sidla sinatha leti tipo letingcwele embi kwebukhosi bakho lomngcwele. Uzivuselele ngamoya wakho, uzigcwalise ngeluthando lwakho, uzihlanganise emtimbeni wendodana yakho Jesu Kristu inkosi yethu. Kanye naye nakuye nangaye amandla amalo engcwele
nabo bonke labemembi kwakho emhlabeni nasezulwini sikhonda wena babe somandla ngetingoma tekukudumisa lokuphakatha sithi sibusiso nenhlonipho neludumo nemandla akube kwakho nini nanini. Amen. Inkonzo yethu ke iyaqhubeka bathandzekayo ekhasini 126 paragraph number 77. Njengaloko Kristu wasifundzisa sinesibinzi sekuthandaza sithi Baba wethu lo sezulwini alingcweliswe ligama lakho umbuso wakho awude inzandwa kwendwe emhlabeni njengasezulwini siphela mhla kudla kwethu kwemalanga onke sithethelele tono tetfo njengoba nathi sibathethelela labasonako ungasingeni sisenzise kulokubi ngobe umbuso ngewakho nimandla nebukhosi kude kube nini nanini. Bathandzekayo enkosini lenzebe yesivumelwano lesiyamukelako ayisiyo yini inhlanganyelo yengadi yaKristu nesinkwa lesisihlephulako asisiyo yini inhlanganyelo yemtemba wa Kristu tsene lesibanyete sengomtemba monye ngobe sonke sihlanganyelo sengwa sinye. Vana uNkulunkulu lesusa tono temhlaba sihawukele. Vana uNkulunkulu lesusa tono temhlaba sihawukele. Vana uNkulunkulu lesusa tono temhlaba siphe kuthula wakho. Siyatithoba siyatsonzela esihlalweni sebukhosi kanye kanye sithandaza sithi Nkosi lenesihawu asonzele kule tafula lakho sithemba kulunga kwethu kepha sithemba sawu sakho lesikhulu asifanele ke kwethu nekuthi akuthulwa ngaphasi kwalo tafula lakho kodwa wena Nkosi nekuma kwakho ukuhawukela njalo ngakho ke siphe Nkosi lenesihawu kube sidla lokufanele inyama yendodana yakho lethandekayo Jesu Kristu sinathe ingadi yakhe futhi sihlale kuyena ngethi kude kube nini nanini. Nkosi yafanele, Nkosi yabafanele, Nkosi asifanele khona live lakho libe linye tingcebo takho titawusinziswa. Asenibhekele udlula uNkulunkulu lelisusa tono deliver Baba sisiwe bonke labamenyiwe edzilini lakhe lelingcwele yena lo uNkulunkulu lotsithi asimthandze ngetinhlitiyo tethu tonke ngetingqondo tethu tonke nayimphefumulo yethu onke nangemandla ethu onke lokho sikukhombisa ngekuthi sihlanganyele kanye naye edzilini lakhe lelingcwele. Sonzelani bathandzekayo sitomukela umtimba wongosi wethu Jesu Kristu anikelwa ngenxa yethu nengadi yakhe lasophisela yona simdlele tinhlitiyweni tethu ngekukholwa nangekubonga. Tipota uNkulunkulu tebantfu baNkulunkulu.
Bongani smagatse ngoba anemusa siyosoko siphelena nini. Bongani smagatse ngoba anemusa siyosoko siphelena nini. Smagatse uNkulunkulu umnikati wemandla onke osipita babe ukuthi sikuthanze ngetinhliziyo tethu tonke emandla ethu onke nemiphefumulo yethu yonke. Sisite ke uNkulunkulu wethu ukuthi sikhombise uthando lwethu kuye ngokuthi sebe lokhu inthando yakho. Siyakubonga ke babe ngoba ngetimfihlakalo letingcwele usondlile ngemtimba nengadi yendodzana yakho umsindisi wethu Jesu Kristu naye sigcina ngemsa wakho emtimbeni wayo indodzana yakho loyihlangana yabo bonke labakholwako. Side baba besibeketele njengamakholwa laphilako kulobu budlelwano lobungcwele nabesikhulu elithandweni nasekulaleleni nasikwendeni inthando yakho ngayo Jesu Kristu Nkosi yethu lokhona busa kanye nana moya oyingcwele niNkulunkulu munye kude kube nini nanini. Amen. Sikhuleka kanye sidinikela kuSimakatsi sithi babe mnikati wemandla sidinikela kuwe kaJesu Kristu Nkosi yethu kube sibe ngomhlatshelo ophilako. Thumele veni ngemandla wakho longcwele sihambe sisebenele ntumo nebukhosi bakho. Umthandazo weAfrika uNkulunkulu ubusisa iAfrika gcina abantu abayo olabaholi bayo uyephe ukuthula ngaJesu Kristu. Amen. Nyalo-ke kuyena nemandla yokusilinza kube singakhutshwa simiswe ngatimulo yakhe simsulwa sinekuthokota lokukhulu. Yena uNkulunkulu yethu alohlakaniphile umsindisi wethu akanikwe ingatimulo nemkhosi nemandla nemagunya nyalo kote kube nini nanini. Kuthi kuthula kwaNkulunkulu lokwenza kuconza konke kutigcine tinhliziyo tethu nemicabango yethu simathi simthanze uNkulunkulu kanye nendodzana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu nesibusiso saNkulunkulu somandla oyise nendodzana namoya oyingcwele asibe kithi njalo. Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Siyabonga kakhulu ke bathandzekayo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu sesifike emaphethelweni ayo inkonzo. Siyabonga ngokuthi nibe kanye nathi nilalele niphindze nibukele. Siyethemba siyakholwa futhi uNkulunkulu uphakamisile emoyeni natsinzeka lala nikhona khona litawuqhubeka nibe ngemakholwa latimisele kuSimakatsi nalahlala kuye. Siyethemba ukuthi bazalwane njengoba sibona nje imithetho yangeguquka nase uswathola emathuba ekubuya esontweni ngeke bese sesiyabaleka asisafuni ukubuya esontweni kodwa sitawubuya site umkhonda kanye uNkulunkulu ngoba lala simkhonda khona Simakatsi kuphephile angeke sahlushwa ngilo leli ligciwane. Sibongela ke natsatse wethu ke bathandzekayo lekungiyena avamisa kusithathela letithombe tethu leti kulamabona kutse wethu itolo kungumgcibelo mhla ka-24 October bekulisuku lwakhe lokutalwa. Siyambongela ke tsatse wethu Lilian sithi uNkulunkulu akaqhubeke ambusise aqhubeke amgcine egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Hambani ke ngekuthulana ngelutsandvo niyosebentela inkosi egameni la Kristu. Amen.